na Nature Vital Wellness Center twende kana daktari ende na kumanithia yulu wondu tona kwikala na uima musio wa mwe wondu utona kwikala utena ciaria wondu utona kwikala wondu utona kwiciania nacio na kethiwa wina cio wondu utona kuitwa tiku prevent tiku ccia wondu utona kuitwa na uitetheka. Karibu daktari kedia Mosesi wa Mutongo TV. Asante Betty, ninaokedia Mosesi wa Mutongo TV. Na ninaogocha twende na kuimanisia maundu melekele uima witu wa mwi pamwe na uiti ula wailite nini wameyitu. Asante. I'm here. Ando nimethito maweta kana ni matethekete muno ndu ithito imasomethia na kumatabia ono mailite kwika tia yo kumea okayoka ila kile ni makwasikana no matethete muno Wengi tukinyonde tuwaipite tumasome nuna masomethete maundu ma cialia ondo matona wasiali ondo iwachalia ki mana bana wabena thina ondo akupana bala mwe wako tumia signal witha we kutabia bandu bena thina umone ndizi tuibunia tubundisia chaono tunakwanira abonde ndi bundegwa niona wina something mao na wina mebwana ya mao mesani ndizi umonde wendo tubundisia chao. No, Betty, we have to keep learning. But I must say that you're looking good. Thank you. I'm sure the viewers are appreciating your looks. Okay? So na kila tunena, even the quality of our education, ila kana ma medical health, based on the natural remedies. Let us say natural tiasekana. Kisomo cha uima wa mwi, kila chumanete na uiti natural kene chote ndo nenga no maito Betty tidi tuna programs na tida na programs mbingi monova Mutongo TV timanisiandu undu mailete kwisiania na maudhuku alama eta wene mawau maundu alama to mama lichamisioni meyo ikadima lichamisioni mundu akambia ku fight atwa makumata paiki ndo kibukuta ukethia uithambia ukangani katikati na wecha metho na metho baingwa meliwa kube na ndwi mundu kutetheseka na baingwa remedia kweza kubika bala tubeta ufuoni it can be so dangerous. Okay, mundu best na musieto wa sharks and wilds ila wana ndo mambia kubwangu ina meyo ombola mundu esabika bandu kethia mwe watu yemwe wao bikisie pandu ukwelumia mwe ukamya ku demand for justice. What do I mean by that? Ukethia mwe no demand aki yaguo ni wambatie ki kwebinda yesa nethi wendienda ki na wambata ila nenda ki ndo hanenga so kila wanenga ati kila nenda wambumise yuni wene bikie mwiso ndabie ni kata nuwe na ngukue ethane mao mako maikuya nitwe nuwe na ngutokue tukabalo endete lakini watu nenga hii uwezi wako kuwa na tolonga leke wa service. But that is true. Of course we have to service our bodies. Tuitwe ngoko service ngali situ tukadhambia nyumba situ na mihila tutumia kile dinda onangwa situ tukavua na tuitwe ka service meji to Betty that is not possible. Yeah, sure. Okay? So umundi nienda Mosesi wa Mutongo TV. In a very cool way, no ibi tuhina syllabus to cover na baiki nukusema ni diacho tugitara mudaje bae twithaba na ukaisemba yikala we are not so much into that kimichambe tunenge andu information ila edite weise baki nukelangwete ani jongwenda ukonye ne mugwana wa mao kuni ku kwa mundu. Okay, so I'm sure our cameraman nimedha maizumuni kendo na kuona what you are showing nindo konia madhinamwe tilikasia iviene tukalicha mithi tumisioni umundi katunene kuhusu nerves Betty nerves nikena ngoni ungo mwe wa mundu ucoordinated na nona mundu uti na mamathi musia isetia zinwene kuku wana a bit kidogo kwike bathukanyo kwa lakini wewe mochona na still kwina kibadhukanyo na kukwiwa na kuku how on then mao ala tutumia pe undula kukula natural kana kula nomo kwa ile teta kubia kwa mundu muku kwa mundu wa muika na kwa kana okay mundu kukua ti punishment na kukua
tiku manisha kane kala nasialia so slowly by slowly let's go kere dukaitu methi todo mbe connected na mao kuma kuba bakaba mwa mundu gwambe wiba tingo timbio tietema ticha Pauls ilanene ndine wa mwe wa mundu siba maone Pauls ni maanisha hii maima alama nene malikasia zebe kana oxygen na nzia ila isi kumia kikomwini so Pauls ilanene pio wa mwe wa mundu hii kuoke kondeni si ndini wa chau ama pauni tende taimwe tiba nzindi kinona na mataki na glasi ni mazi ya itina ndakitali witu niwe mwalimu witu utusome ndasi yake ntikata tigwa ekakukenga nduku na kubena andu pesa mata utetheka nokwatia because sometimes nikalandinga asia beti ni nyoka na matakitali manecha baito we have to bring sanity katika medical katika field ya natural medicine the so called herbal medicine niki mundu andu ingi methonga kundu makekia miyo misioni minanangange maya sema mambe chao uiti na maitumia mbesa mbingi only to come and realize later kana ziena mwasie lima bitabala maendete mundu ila wona mwe wa mundu kuone kunomo kunomo kwitha kubyao onotembete pisi musito wa nerves and what are nerves nerves nita electrical system dhini wa mwe wa mundu okay izuni electric system dhini wa mwe wa mundu na vesi nungwena tema nisio mundi sorry nikenda ndika kwasie ino ni wiring system ya mwe wa mundu na wiring ino itebo ondu wiring ya mutongo TV ikatilika badini kanekeda ina fault bangu or you to take 7 okay so ila wona kwa mundu wansesi ndisio mte paingwa kinundini wa mwe wa mundu kite connected na kingi paingwa onanzwi ila tu onambwa ila tuenza twela ikameingi kila system ya mwe ndeni connected elege so kindu kiki connect ya wiring isuneli to wa nerve system pe kindu kito wa central nervous system either from the brain ni your command center. Are we together? Brain ya mundu, the central nervous system, ila nerves, the central nervous system, penondo ukenda wika mwini, niyo ituma signals kana messages, nike na maso makadhukuma. So without that, without whatever, bizo kudhukuma, mundesa kutha effective. You can do absolutely nothing. So nerves, ila wiring ya ina fault ndino numba blackout stima ndio machine mwana keke kwa kana mwana CIC connection mwana numeza kwa switch so itu sita switch siamwe ile ituma siadaita sawa ituma mao manda mundu message ya makutumwa from the central nervous system siaisia wana message ino ya makutumwa peko ukuta ukilabala kwe Nondo kukuni kenda nukiliba ni lazima message ume from the central nervous system. Nikenda kukuni tambuche no sekinduki ni lazima message ume ba mutwe. Nikenda nikenda niko ononungwika. These kind of activities, all that message must come from the central nervous system. So ile ya komandowa niwo nerves ibu komane katedesya maso nondo mwengwendeni wa maso still. You maso maidho kuma nerves itebo urumisi wiring injection mondo atona mwi wako wewa wone kwitha nerves nisio sia toa wo yes okay ila mundu for example yu mundu akaile kwika and I'm sorry kwa lamedha maida na accident ila mundu whether na accident pe kindu pe message ituma wa immediately yamba utuma katika central nervous system pe kindu kirelease ya wane mwikita wa assumption nikenda unengwe time sia ku prepare mwe munda katensi kanungia kuno ningoa kwe ukethia mwe mundu watoleka ku lakini nde kuigwa wo so bindu ku ewe ka usini aisa ethie ku kumutita kwevo kana kusia eti una kia sia jata na akimegwe mbona ndikimere ne sene ne chao ethie kumbe kukwikata lambia ku prepare mbe nike noma na kana nduna kwa withayo so the rest is a small thing you can work it out later
But now that is not most important. Wiring inobini wa mwa mundu keli tukaitu. Ila the na ka deficiency kanini. For example, calcium ni adala mwini. Akatu wengi wata tuidhome. Tiyo, ila calcium ni adala hii. Mabindi medha madhiti ya liu. Peki numekuitia, titu mietamsi. Nizibape tina ndo asomi. Asomi, ikambio mbia hii. Dakitali uwe gundizia hii kendo. Nienda ula musombe wa kitu sawa nundu wako. Awete. Edhani ngunena kindu. Kite correct. Okay? Because you're very professional when it comes to this. Na tuisa ukaba unenga ndo siendu substandard. Okay? Ila kasi ya mnyate la dhinu wa mabindi kana dhinu wa mwi wa mundu. Okay? To simplify. Calcium ilo nikenda itongiwe kando na kuya malu alama edita kutunenga calcium. No ginapethe na important ingredients dhinu wa mwi wa mundu. Ndawa ito utumia nikenda connection ilo niende na kweda hii optimum. Chila wayari. Piki tukita vitamin D3. Niyo ite yasi absorption nikenda ila wiring the absorb na ituande ni wachao ituande ni wa mwi. So ila wakila wadi kuitwa mukitene ni mundu te kana nikiso mukitepo kana ndawote sikula sumire na ondo bya na wanengwa ondawa asumi wanengwa calcium but piki ndiko sekanite nisa ku transport wa mwini ni chao wona ndawa ita nyose kala mwini na sema ku transport wa paune boy bikami ya poison na nundu no ngina yume eliuma nundu na tedia uya ulathi yete tokutedia ni wisi yati ya bikamu kindu kingi so wewe ni watu miambesa ndu ne kata tunatereka utona maana kana na afisi ya kusikia koma niwe dienda kusoma bia no kula ila zito tekilia ngisi ituzonena na management ya mutongo tukapata isazi ima okay ila nafsi ito dhukuma utona manara kana nafsi yo dhukuma number 1 nimekanilie teno kukuwa isi nukuona si ayini si ambia kutola mbewa ile ingi wana hivi ni ndambuku hivi ni ndambuku. Should I put this way or that way? My director will tell me. But let me put it this way. Ma azuwa masisia, okay? Nukuona kukuma kwena siya itambukite na kula kumkwena siya mbije wikata. Kwekota. Even science ya kelukita wa rheumatoid arthritis. Na taisi arthritis tiwa. Nima uona nyo. Makanawe wandowe na teni. Thank you. Mwanafunzi musio. Kukuwa sisia na kuo. Kubia kwa keli tu lakini wona sia itambukite nesa mundu u ndena thina wa kindu chiro muscle pull kana kindu cheto kuanda mao mundu u ni wina thina munene okay mundu ona waise sindu ithino kuona clotting sie kundu no kuona mabende mambiye kumela okay mundu ukaketea kili no withie ibinde bya tazienda kuma thiba likatino banini mundu ona tinda kama yamba kuma withie ni wene kindu cha weight are you seeing that? There's a lot of deficiency in this leg, if I might call it that way. Okay? Pena siliko sekanite. So nikenda silisi yetu nesa na mu absorb. Kindu very important ingredient to kwenda. Okay? Kila chako sekana tio baba bokabe ku affectiwa. Let me show you. Ni mwana mao siandisi ambia urula yolu siandisi ambia kiala ki na ndo kitamumba na siae mundu mbe akaenda atuletwe mundu bandu baziazi tamboke ikinendinesa akachazio obala wakinoke akadania mundu kwa manager then na umira kanisani mundu maisha yati masio be mundu edinai ena maso opundu kokuwa isepa ambi ni kuitulite okay na kuitulite muno pedha na curve ila ya kawaida lakini waise inoti curve ya kawaida inoni curve ya tena mandini ito pana wewe bidembe ya dima waise ndio mama kidire ndi bwana wewe kinukibete because this is deficiency kile tukakwa okay so kuanda kwa mao saigi maso pull saigi kumewa ukeje unoka kunanga kuundo kwigwa ila wekalila kana mundu ekala saidi momuno ndiata wekala kukuma muno bibya kuhuku ikaanduka kana nangili ni mbinge be wakiasi na nangili ni nzio nangili ni kuona saka na winomo lakini bena dino yibika dina ke bandu wana yuka kilebinda semba wozi atuwa metukidhambe ndaka myaku unya deficiency
na kila litu ase yu pe mosia ise kana be mundu awaye ko wasedi akukukwe kana taku Nature Vital Wellness Center ni matambuka sia because yuko amineka lo within na Nature Vital ni matambuka sia mundu eka kutambucha takutambucha kwanza yuba latelekele Nature Vital tel machine wa chuma ukite nito moja machine sizo tina machine sia ku make sure kana nerve situ nisi kumanesa na tuikwa mo ila sia kwamije tina we have the best acupuncture machines ilande sikana natiki ngabeyo tembei ilande sikana Kenya pe ndwangi na sio na either si maybe the very few na kuzi access tila isi titoro kama kuma muzio kwa Nature Vital one ukanengwa services. Are you getting that point? So tinanzia sio mtesi ya kwa mtanafsi yeba na kutuma mawazo matambuka. Okay? Natural methods. Tutumia solution wa the Chinese acupuncture therapy. Pamoja na ndawa ila natural sio stimulate na ku make sure nerves nisia kata nisia dokuma in an optimum way. So tinandawa na therapy machines ila sio tutendea kubikia katika healing process to fasten the healing process. Sorry. Okay? So asuti mao unabuli nyingi na ende yake litukako no kuni kokwiba kuyadi kwaka tiwo kwaka nomo niko yango nye kindu kimwe ila kwa affect wa nerves peke ndukita wango ngo yambi yao kunanga na pressure yambi ya kwamba atakwando amwe ngo ya mundu yonde ida kwaka pa yakalibu na kala ka mwiso kamwela ni pulse ila siande ngo ya mundu connected on that part nikuye mwa mundu wandani weba na ngaina tuteje paikae mundu tikasi andwala matwilwele because we want to go with them tikakona sia kuma pa mpaka kuma ku mpaka ba kiki twaite kinaba wona wena kadina ba either wise bandu bangi be affected wona wena dina ba bandu bangi be kidata affected wana na nensa wasiati ila mundu watoma ni mwiwe ku Pauga toma no mwiwe tibo bamba ila bena wombe umana ata ni watoma ni mwiwe na niku na timedo waweze mbango ningina kilikoni palaba kayani ba kila kikayani chao ni munuka kana uba toma ni munuka pauga toma ba kaya ningine uba toma okay story for another day tiwo mundu uone mwiwonde ni connected mundu wakindukita nerves ila taisi sumite message from what the central nervous system ila from the brain okay so you ila mundu whether any deficiency is your on the chongozi doka pesi mumpinge piu mpaka peke mkito wa solar ndino mwa mundu ona obyo bila ya mundu ko imbebo lakini ni mubyo ko emubyo mauta ala menwe Marianda kana maigama kuunda kama yagene na ikata then na kupamba pai mwindi nafasi ya ku fridge kwike simu katika fridge mundu wana mundu wa that bado ni thina kuunda kama kudine nesa mautasu nime convert wa into energy maitumia vitamin ita wa B3 ile convert ya body fats into energy ikametana okay we'll come there sindu mbingi ndinu wa miti yambi ya kwitha na mathina masio na mundu ayosa miti ambi yakata ambi yogina yo makwesa kosa atua ni wisila wosa miti ni wambi ya ku stress ku aikwata ni pressure chau aikwata ni pressure ya moko ai pressure ni andaka meyoka uniwe watabiwe ni ndakitali wako kana uniwe watabiwe ni mwalimu wako ula wakwiye kana pressure ni andaka meyoka no wenu wisi kana mwenu kwa ni pressure wenu wisi kana moko na sia na mao ni makwata ni pressure wenu wisi kana every part of the body ni kwa ni pressure tila sibeka da iya ndaka mepeke yake aiwona ni 178 kana 200 plus ukasia na thimana ya pressure kwa hiyo what ni chao kila cha pressure su maybe ni chale kibango chale kini cho kile pressure wekuwasi ngito muno wisukuma mukokoteni muno maso maku ni fatigued bwina time sio dio mwa mundu enyoke muno enyosikala muno ndauya na esa kuya ya acidic food ku mwione wanoye. Are you getting that? Na tili chandi to madhinani no hivi ndio coordinate nesa muisio nikanatoa katika conclusion muisio munene ni ila coordination isundi ni wa mwe yakosekana mtazamo ambe wakele
chuma chambe chakeli mwana ndakweto nu aende na unyo painkiller no ambaye kiachone no duka kwithikise kibindi kio natha withia kiithela painkiller no ndu isuti ndawa okay they are painkillers, they are killing the pain. Now during this process ila wona mwene muyu aigino ndana aigino ku aigino message ila weteiwe. So what will happen? We are ulamau ama na mutebia sana meza kutebia miaka ya kuyomte nime obika bandu makume kunze makuye we are sorry nitu kwenda kweko kwenda lakini we are not able, we are tired, Can you imagine mama iko ni tired at the age of 60 kana miaka 50 kana miaka 70 na kuwende to 120 mundu anduo ndela medical program ya Nature Vital lifespan ni miaka liana nambao na etha wandu enda ikala miaka zuwe yukito manda bandu wangiwe kata wibukie se na tuwe kulunja but we want to make sure that kila mundu ekala optimum life onanzi ya ya kana ya katana tandatu wizo nogwe ni kwekala ndino wase onendia muka noindi utarutia bilu cia milioni 10 na neno ile mundu welo ale akasia kana withe na maomeka lile una ndama na thina withaba anokwenda kuka amanye muthi na wiba nondo kindu chambe ni kuthimwa Nature Vital Clinic Marita au kitumwa mena machine kindu cha bata kuona ndagitali ni mana na kuthimwa ni mana so ikithe ni wabika Nature Vital ketha maoma kumena disini zita deformities kana ni zita hata exactly ketha maoma kumena deficiency deficiency ile like kosekanite deformities ni ku change na ni affect your mobility okay you're not able to move in the way that you're supposed to ona moko na moga kila bandu bonzo na moko so that we na moko makunona maybe efanika na mao ki isuni wona nyoka kana na avusia kusiotho kumanesa uka Nature Vital Clinic ubikie na utede kana daktari na umata bie wala Nature Vital Clinic sikwatikana na pia manengere leo namba we say yani mambi ya ukuna makoelesi mathina na maitetheka teno bonge motala ama tala na mwedi loko in fact tumakini datala wakeli na wakana mwenenye ni datala ko ukainyoonga na mwenda ukendo wayo ndatina matakitali very professional tala tena clinic kitu anyway ni Machakos kila Monday na Friday ni za Masako but Masako to being weighted daily Masako tuna ubonge witu opposite Soso Center building ita Asante House building ni katika junction ya Kudina Mumbuni na Kulika Town building isinaona kibao kitu kinene kila clinic kitu kina signboard nene muno sia Nature Vital Wellness Center so Masako ni the Monday oni na Friday tuko maneva Tuesday ngeda tala na Thursday chumakecha oni wakele na wakana okay tina mbobingwa tala full time lakini kuma 2 weeks from now kukega ndakitali throughout na nurses okay onandala mena madina asuni matedeka wimina siku kwino imeaneza muno Wednesday kila wakata tukomanie matu MB Plaza Cooperative Bank yulo Cooperative Bank ni bitero okay first floor so tukomanie matu wakatatu wakatano tusio kengiba wazamba tuni mulolongo okay branch situsiombe mulolongo te Connection Plaza Connection Hotel first floor so entiende na ubingwa ilini kingebinge but before I forget Betty matuku anna together wote the whole day together tina battalion kani metu ya nurses more than 10 na matakitali maitu Nature Vital Clinic very professionals and qualified so matuku anna and mama kuweli na wote you ambiegwe bangate ni mwikase muyata bua matuku anna ma December tuko manie Umami Hotel wote na matuku watano tuikomania Emali Eden Mall yatu welo ni Shell Eden Mall matuku watano so tauma wote the following day together Emali okay tukomania kuna namba yako ya simu ni 0722 533 833 niko katika screen 0722 533 833 ile ni 0757 590590 so ukai Nature Vital pani musi kwa bosio ni musi kwa bosio kwa nduombe kwa kitu kuingo condition ni kuvingwa yani alamu kitu kudu ni mesi they can relate it's more of a ni zaidi ya hospitali is a home based kulika kwa ukewe pandi mambo okay na ngaido mwende tena tiasi ati Betty mundu ndakekale na chalia mwe na andu make kwithita mundu ndwisika na kwithita ko ukitaongela mawomwe ndawa ithi onywa cia no thukuma wiola uswamia ciene ro kuthukuma
nito mo kutwika kindu kingi enda uone daktari na thati lazima uone daktari ndisi undulonge ndo kuteja ni mungu unutho chene cha baito na mungu wanga inumu ya mungu amen we mundu kwasia mundu ayalwo ni mao na kunyemwa ni ibu ukithia ukulisi ibu wakwatwa nitau ukulisi ibu wakwatwa nitau most likely nitoma kwitha ena kindu kitwa blood toxicity toxemia either the infections in the blood nundu muna kwithwa kwikiko cha thakame kwithwa kuma rashes in the skin and all that skin problem most likely either then a problem ya thakame ukatusiana and I thakame ya kwiko kauni indo 1+1 why it omina na kotene piu pe mundu aithio koma kelitu aite kwithwa kethwa kosa unduko na ndio kutane undu na ngombe kuni nini kidayoni akeku paka kasiulia muongo urithwa ya Rizika nusu ni dhina mwana akuka inecha baito mamba ito Kera ina mathina makwe kulebu zini wana nyawaka na ndakami ya kuina kiokia na ndakitali wana kwitha bena nda condition wakata kwa umatumane yes na kuona ndakitali mana kuthimwa ni mana so ndukasia ini kalapa kwithia ndi zao na ndakitali ndi na mbesa ye wakano mwana mana kwithima mana o mathina waku bala wina mena machine yake umunthe na chapata byo ndawa cio sivingwa chemicals ndawa cio sivingwa chemicals na nisi akuma ndi ya China na nenda awambikithie tia nenda awasia timundu kothikusi mane komanda mete nenda awambikithie na mena matakitali certified by the government of Kenya abetokithie licensed mena practicing license ya serikali ukatha yuko ule ndakitali aita maume bandakitali aita kila wonde wa mie uwezwa kwa mie wa ite Kenyatta wa thioka masipitali monde uteobwa wa Nature Vital Clinic no bikia na utele kanondo Dr. Simon Kitusawa ebo na matakitali alangi avitukithie mebo kwikithani wa kwata wima waku musio wa mwenda kitali ndisekana winondo wa kuongela nienda kwa sekana nurse nizitu ma signal ndini wa mwe waku itumia vieko sita wa muscles na sindu yu wana sema coordinate nesa anumeendea na kuthina anumeendea na kuitia sindu lamo ni masiti ya mitambo ko na mitambo ko sasa ni situ ya satani kalumile itakathela kila kimichondeke ko twika satani kiko twika kina sindu yu no to control ngai atunengie the power to rule the power to put things in place tutumie bina ulanga yu atunengie kwikana dai musio tigo gaina mwadime na takela yu no ndo tina time kidata ndatike muga mundo kwa sebeti kula ndakitali mutia wa umuito wa wosu kueleza ni mwao ukuanda mao nina mwao ukuanda mao ndonyo kwa tandawata mwite usembete uziu na watetheka na kula yitu zisa kuitia ba TV nunuma mabasama itu ni madhala lakini mungu ndo watuzielesia ba twina solution yamo tuzielesia kindu tuteka ivi kwitu wona tutaita nendoka na si unundo akwela serikali tunengeta license ya kuita ndo tiba mutia tikiano mandoka tina wotsio beri dimina kana siati mwini wa wadhi wake ebuku ya kamba isiati mumo wiyane kwa nienda kwasia mumu wanga wiyane akamba ila nakosa etambia kwata uiti ula wailite natural medicine in their natural bodies isu niyo mwambililio wa kutetheka ula wabikie mwezo wewe kana bayu ndika atetheka itelete kukua I'm sorry to tell you you still have a life to live and life is for the living not for the dead alama kulitaka nanda kitali ni kama kweni ni wawetakana nukuithi wa wote nukuithi wa emali so ikithia kana ni wa mukonia simu au tawie nindi utambuka isio nisia makuwenu wikie na ukwata obosi waka no wikie na utetheka ni mubiano ndo akwatiana na itu ndini wa Kilungu namba cia Dr. Kitusawa sibu kione cha kwikithia ni wonsa namba isu mukonie ni kana wikie na utetheka ni mubianye netwa Betty wa Mwanya.